Ex-Presiden Ayu ubakum une ula peniap palat nriu hajar ars pangut kipriu. Ka Filipi hakasi thoding kalakam yu Presiden barim jongka Rodrigo Duterte hamanila halor kajing kerpat ke International Criminal Courts kabadon haheku halor ki kamrunar persya ya kalong briu man briu. Laya thu bakatai ka hukum kem kabu singkit klik ya Duterte ha kajing peniap ya omduna ya ka sau plaingot kibriu hapleng usnam arajar khatway bat arajar khat kendai kum si benta jong katma persya ya udrok hakapor ba udang long kum unong mikmat jong kanong ba davo kabadon satela mingi bat hadin kum presiden hapleng usnam arajar khandriu bat arajar arpuar kane kajing syakam kala kring ya kajing perkhan namar bakalong kabapher baka wekari kan kem yunong yalam barim jongka halor kajing dawa jongka ICC kamtam baka Filipi kam desyo kadi khot jongka ICC bat kam don cikit klik ban lek kumta kat kum ka anjong ka perthai wala ka hukum ka pengat yu ha kajing peniap tang sau phlai ngot ki priu hendai ki pulit ki khen ya kajing khen hadu nriu hajar aspa ngot ki subadon kti hendai ki kenhon ki bayada ya ka hok long briu man briu ki om bada ki pho hajar ngot ki subadon kti ki bom don tiar ki lasya peniap ha kajing peniap basabar jongka an ha ka por bau Duterte wala persya ya udrok kajing ke kepala batai ya kajing long presiden Jong-u ha kasngi shua jong election jong khandai tarik nai tung arja khanriu Duterte ulalong unong mi khmat jong kadabo hadu ar pu arsnem ulaong hakino kersan Jong-u ladang ala ban poi sekaying sem jong presiden ngan le ya ke ka bangale kum unong mi khmat ulale thek komta ki kenhon peniap priu jong Duterte ki baladon hapo kajing pe Jong-u ban tela kam ki kamrunar hakapor bodong long kum unong mi khmat jong kanong ba dabo kilayat sa kajing kiwin kepala peniap daki pawa jar ngot ki priu kadet squad kelas tang bantrai kesini kong jong kajing long presiden jong Duterte hakasi tarik ujiliu arjar khan riu kidon khat arngot ki belasya peniap hakasngi kebaning kong bat ki riu banai ki babot kilayo i bapalat san hajar ngot ki priu kentopi ki arajar sapue ngot ki basubati drop kilasya peniap hakajing trei jong ki pulin katkum kajing tip balalom daka Algeris lalap ya ki babon ki media balate akiwa balaja clear ki ceka bret jabo bat ki ceka rap kajing ke kelaya cekmat sah nriusnam kabala penkiu ya kajing yap sabapalat riwajar asbangut ki priu kentop iki kentai bat ki kena ki di khot joka kenhon peniap kilakam bagilayo pisana kabantaman la kajing peniap u Arturo Las Canas upulid ubla syong thain ubla pla khmat ka senat ulaong baula peniap dalade ya komba ars pangut ki priu ya kate ka kenhon la thawa po kador jong ka kenhon ya le persya ya ki kamrunar hapo ki pulit jong ka dobo bat la syem ki hukum babe na mayor Duterte sapang mano ban peniap bat kumno ban bret ya ki media Duterte ula plai ki kenhon sipai ausnam arjar arpusau haba udang me khmat ka jing toket jong ka senat halor ka thma Jong-u persya ya udrop Duterte ula penti kena ya kajing don jong kate kenhon da ka bapen itho e kinong sinsar jongka ki bakan thop yo he pulit barim jongkari bala kalalong u senator u Ronaldo de la Rosa ula pensisaro ya ki kam jongki da ka baong kata ka de ka kam jongki pulit wala ula kam ningkong bala snai ki de ki pulit henrei hadin kata ula penpau bala penyai de kinong le kam sniu Duterte ula ong ba ompat ju hukum ya ka kenhon peniap priu ban peniap bikiriu subak lem jingada de ula betha iki ban penslor ki nong le kam sniu ban le persya ban onda kle le persya peniap biki kenang baki jing e jonga ha kanong ba kin sakudno kan kum ka kai pot jong ka Amnesty International House na marja khanyo ki ba bon na ki priu ki bala sya peniap ki de ke ba im hapo ulan jong ke jingdo